Ja sam Tin Heničić. Ja sam Ante Bešlić. Ja sam Matija Duanđija. Ja sam Krunoslav Cvitaš. Free safety Zagreb Raidersa. Ovo je sport svakako koji želi imalo adrenalina. Igramo offensive line-u Zagreb Raidersa. Morate ovo probati i jednostavno najbolji sport ikad. Running back Zagreb Raidersa. Trebamo sve hrabre momke, velikog srca, željne igre. Strong safety Zagreb Raidersa. Pozivamo sve koji su željni igrati ovakav sport, američki nogomet, da nas se pridruže. Zagreb Raiders organizira takozvani recruiting u kojem je u potrazi za novim igračima, tako da ćemo, pozivamo ujedno sve igrače i oni koji bi to htjeli probati i koji se bave općenito nekom sportom, htjeli bi probati neku novu vrstu sporta, novu vrstu zabave, da se jave, objasnit ćemo im sve. Neka ne misle da nisu stvoreni za to, mi ćemo im reći da li imaju predispozicije za to i da li to mogu trenirati, slobodno neka se pojave. Sve informacije će biti objavljene na našoj stranici.